Njegove budućnosti je presudila blizina Černobila, prekrila područje radijacijom i dovela do uništenja i propasti. Evo i 5 misterioznih činjenica o savlasnom radaru usred Černobilja. Mirna šuma oko Kijeva, glavnog grada Ukrajine, idilično je mesto za uživanje u prirodi. Turisti, avanturisti od 2011. godine posećuju ovu lokaciju koja ipak nije najpoznatija po svojim prirodnim lepotama, već po mračnoj istoriji koja seže u doba hladnog rata. Danas je to deo zone otuđenosti Černobila, jakog radioaktivnog područja nakon nuklearne katastrofe koja se ovde dogodila 1986. godine. U njegovim najboljim danima radar Duga, koji zapravo znači slavoluk, bila je tajanstvena lokacija sa čuvarima koji su pažljivo čuvali veliku strukturu koja se mogla videti sa udaljenosti od nekoliko kilometara. Iz daljine izgleda poput velikog zida, ali kada se približite toj velikoj strukturi, ispred vas stoji oronula struktura sa stotinama velikih antena i turbina. Nekada davno, za vreme Sovjetskog saveza, bila je to najsnažnija vojna lokacija u zemlji. Proteže se na 700 metara i u visinu do 150 metara. Danas je samo uništeni podsjetnik na neka prošla vremena uz radioaktivnu prašinu koju još uvek vetrovi donose iz Černobilja. Njeno propadanje oslikava propast nekada moćnog postrojenja, ali i nekada veoma moćne zemlje. Radoznali turisti mogu da primete zapuštena vozila, čelične bačve, slomljene elektronske uređaje i smeće koji i dalje stoje onako kako su ga ostavili tada kada su na brzinu nakon nuklearne katastrofe napuštali postrojenje. Posete lokacije u kontrolisanim grupama dozvoljene su od 2013. godine. Turisti su oduševljeni veličinom instalacije i njenom estetskom tehnološkom lepotom. U stvari, ona je poluuništena i pretio je potpuno uništenje. Decenijama nakon raspada Sovjetskog saveza, taj radar i dalje budi niz pitanja. Konstrukcija je započela 1972. godine, nakon što su sovjetski naučnici tražili načine kako ublažiti pretnje raketama dugog dometa od njihovih neprijatelja. Došli su stvari na ideju o gradnji velikog radara koji bi odbijao signale od ionosfere. Uprkos veličini tog projekta, on je zapravo pokazao količinu naučnog nerazumevanja načina na koji ionosfera funkcioniše i tako ceo projekat osudio na propast i pre nego što je izgrađen. Većina stvari koja se danas zna o tom postrojenju, poznatom pod nazivom Černobil 2, dolazi od bivšeg zapovednika tog postrojenja, Vladimira Mustejca. Cilj ovog objekta bio je detektovati nuklearni napad na SSR u prvih nekoliko minuta nakon lansiranja. To je bio zadatak ovog odbrambenog sistema. Radar Duga bio je samo primatelj signala, dok se odašiljač izgrađen oko 60 km dalje nalazi u gradu Lubeh 1, sada još jednom napuštenom gradu duhova. Te tajne lokacije bile su čuvane nizom opsežnih sigurnosnih mera. Kako bi zbunili protivnike, Sovjeti su često takve lokacije skrivali iza različitih identiteta. Na njihovim mapama radar Duga imao je oznaku Dečije kampa. U blizini je jedna autobuska stanica sa maskotom letnjih olimpijskih igara 1980. u Moskvi. Eksplozija u Černobilu 26. aprila 1986. bila je početak kraja i područje Duge. Kompleks je zatvoren zbog radioaktivnog zagađenja, a radnici evakuisani. Zbog tajnosti rada, svi dokumenti o onome što se tamo događalo ili su uništeni ili su arhivirani u Moskvi, a poveljivost ostaje i dalje. Zlokobni zvuk detlića možda je napustio ova područja, ali radar Duga i dalje je jezivo prisutan u tom zapuštenom okruženju. Sovjetski savez se davno raspao, ali njegov duh i dalje ostaje u Ukrajini.